Pozdrav me ljudi, danas sam se vratio da snimam. Ovdje je moj drug koji će da gađa u moju stijenicu. Znam da se dobro ne gleda, on će da gađa gore i ima da pogodi tačno onda. Među negdje. Da, između nje Ja davam koš. I probat će da da na koš, ako može. Da će. Ide njegov prvi pokušaj. Ali će... Da, ovim pisam, da. Idemo. Ne se gleda ovako. Nameti kamera. Evo. Ajde. Evo, lijepo si. Imamo on prvi pokušaj. Ali ne toliko blizu. Сега фокусирай от тук. Покажи ми мене на ламба. А покажи тази ламба. Dobro se gleda. Idemo. Promašio je. Трета! Treća šansa. Гледай тук! Još je probao zaj. Гледаем, чуем! Sad je na mene. Ludje. Sad je na mene red. Da ja gađam. Sa pištoljem. On će da mi gađa. Умри! Смърдени луѓе. Ютубери, смърдени. Јако чуме. Смърдени ютубери. Смърдени ютубери. Вивам гомната. Ламбата. От тука. Какая бакна. Гледайте како краде. И промашај. Кој ќе победи? Дали ќе му победат? Ла! To sam Vinko. Jedan. Сега ќе видиме кој ќе погоди. Дали јас? Дали он? Idemo u finale. Држи! Ne može mi ne uhvatiti nije. Ide da gađa lampu od onamo i nema da krade. Kako promašaj ljudi? Eno je onamo. Idemo. Još jedan promašaj, još jedan i on gubi. Гледайте! Jedan, posljednji metak. Още да видят како го помнам тако бе. Покажи ме бе. Да. Јако! Покажи ме бе. Како мерам, покажи. Покажи. Oh my god! Oh yeah! Sexy god! Oh my bitch god! YouTuber bitch! Što znači ta bitch? YouTuber bitches! Ej, kada je? Mamu, gde? Ajde su dvije sa. Dva metka ljudi. Laže, su pričamo. Gledajte moj kur.
son. Krade, gledaj. Zalepaj, ne, zalepaj me. Zalep. Не кради! Чакай, да случи то. Случи това. Гајде. Краде. Ти! Зашто се на 2 метра? Уродивна. Край епизоде зbog ovoga! Ne! Ja ti na red. Daj mi ime tako. Nemam pojma gdje su, brate. A kaj tamo je, se dikiraj kao 15 tačku, ne mi se pravi da je ono močko silutnije. Patriotnije. Mamička. U glavu. Ajde. Srce! Srce! Koje srce me? Gdje? U glavopol. Sad ljudi možda ima da snimam Alien Isolation, bitches! Glava! Evo ja kameru to mogu. Ajde, ide. To ne ide. Kada? Idemo da zatvorimo ovu epizodu zato jer ne se snima dugo pa sam odlučio da snimam ovakav klip i post. Vidimo se u sljedećoj epizodi za 2-3 nedelje. Ćao ljudi!